chia sheet chung chang soi turangin na oma tuma chianin a that na te a thil pai te yang te kan soinga ton chia sheet hi chia plan kan ti thim hi hemi mizoram ai te kan omvel chi lawin alanga hemi atira chuanin South America Colombia te le Mexico ve da khuanin an ching tlang puya chuan a family hi lamia si ani a chuanin hemi pudina kan ti te min le tulsi kan ti heng te nen hian family khat an ni a an thatna te le ahman na te ro ai ang bet lem lo thunga mizoram amlo ma sela he tun la ya online tangin o samde na cha thei to a chuanin online na cha thina te po lo tek katung ange chuanin emi chia si thianin calories te pai tam vak lo a amai ro protein hi pai tha hle a thau tle ma zong a thau pai thau khachi do vek ani a carbohydrates le ma zong a pa ya dietary fiber pai tha hle a calcium te magnesium te phosphorus te iron te zinc te omega 3 fatty acid yan te po hi pai tha hle ni so kan so yang hianin omega 3 fatty acids kan la lu thena thatak mai ni a hemi thlai tangin hemi abi takin hei ALA anti alpha linoleic acid hemi omega 3 fatty acid chi khathi hei hianin hei pai tha hei hemi lung hrisel na tan te hemi thuak hrisel na tan te hianin a tha a hemi regular taka kan e hianin kan taksa ana le vung rang om thei inflammation rang om thei te kha atizia om theya chuanin hemi cholesterol te po hi ati tha thei ani chuanin chopai toi hi apuya hemi dietary fiber apai tha a hei wang hianin ek te timu mal theya hei ek khal tur te kothalo tur te khaga venga chuanin hemi microbiome anti hemi kan ril le ko chunga hrik thachi kan ti khatiang tan te khan atha ani chuanin blood sugar level te po control tha theya mi dietary fiber pai te protein te le thau hrisel chi apai te hianin emi chopai toi digestion chaklu tur kha ati muanga hei hianin blood sugar level te kha ati normal thinani chuanin hemi insulin man tangkai thel onna awangte abuai te le type 2 diabetes ni te tan athani chuan lung hrisel na tan atha a hemi LDL anti cholesterol chechi te hi atin hiam theya chuti walin cholesterol thachi HDL ati sang thei thunga chuanin BP te po atin hiam theya chuara pungpui thua chuan hemi kan lung hrisel na tan le thisenzam hrisel na tan hi athani chuan taksari na ti hiam tan hian athaboka hemi tuya kan chi hianin tui hi alet somata sopani vel hi a hi theini hewa hianin kan e hian min tipur ma a khakhanin kan thil te pokan etlem pha a hewa hianin taksari da ti hiam nan atha a ru hrisel na tan hian atha le boka achan chu calcium le magnesium le phosphorus apai tha a heng te hi ru hrisel na ta tangkai vek mai ni a ru ti chaknan te le upat deu hnu a hei ru tliak ma ru moi tur khang te kha avenga chuanin chia sheet hianin hei amino acid kan thrianga essential amino acid le non essential amino acid essential amino acid hi kan taksai na siam chu velo e heta kan lak lu ngai nia heng essential amino acid pakwa te hi chia sheet hianin apai veka chuan sa ni lo thlai atanga protein kan lak lu na thatak mai ane bokani ole khang kha chia sheet thatna kan soi thei tlang pui chu ni a chuan he ba ka hianin aman dan tur te han soi le zok ila hei doi an tia te oatmeal kan e a te henga te hianin atel theya hei ba ka hianin pudding a te chuanin poimo le chu
chia sheet kan ei chuan in tui a heap na sa kan ti kha ei wang hian in tui sik kan in tam angai bawk ani chuan in a tha ti wang khan ei te tur ani lowa chan chu dietary fiber a pai tam awangin ei tam chuan in kopuar voi ka tiang te kha asiam ve the boka chuan in thai ramhul dam doi dang ang bokin mi then khat chuan in an ho ve thei chia sheet na huat chuan pumna emo emi luak chuak te emo vun thak emo pum nuam lo ka tiang te kha a thlen ve theya chuwang chuan in a hotan chuan e phim khur angai bawk ani